تتكيسو جبتا نمن تكيسين نمرت دلقين وان يوسر الدلقان جبتو من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة أكرج النبي صلى الله عليه وسلم نادا كيفتو كجلت ومالي سميتو ونخني واحد اللي دقيفنا تنالي نما دقيفتو ميه أكما نما وان توكو دقيفتو توكو تلي ساتو دقيفتو ميه نمني ربي في قيا آخرت أمن من كان يؤمن بالله واليوم الآخر نمني ربي توكيتش قبرما توكيتشان قبجي أمن قلبي ساخيست قيا بودا قيا الدنيا تنرى الرابودا يوم الآخر قيا فول ربي نمي دابت يوم يقوم الناس لرب العالمين قيا نمني فول ربي دابت قيا نمني تقو دلقي في قدو دلقي الرقا فتم نمني قيا خنت أمني فلتأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر يا أبو ليس خي يا أبو بيتي يا جلو دقي فدو نبيخا نبيتا وانا نهاسا وخانا نبيتا دوبا خيس خي نبيخا قبومتنا بيخا دي الدمالي خيس خي نبيخا دوبا وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا ربنا كنا جابه وجحدوا بها آيات خياني مرمانجا أفانين حال قلب إنساني لقوم سيجرتون جيشو قلب لبيتي وان كان لكن جبرو الرجي أفاني مرماني جي مالف ظلما وعلوا ولا افتولو دف يواو رورو ميتا دلقو دف كنا قد نيجي وانو خوني ساني ردمي ميتا تايا ميتا نما دلقي تايا نمي ربي في قيا آخرتي أمن دوتي ساحات تلفتو إسا ربي تأمن وهو يؤمن بالله واليوم الآخر إسا ربي في تأمن إسا قيا آخرات مقباوي إسا ربي في لقوم سي أمن إسا ججا ربي فرات إسا خراب ريدا خنا الرجل دوتي تهدفتوي وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه خنا دقفتو كجلت نمرتها هجتو نمرتها دلقو وايو isarrat dalagan jaalatu namarratti haa dalagu bakka kana jaloo dhageeffadhu yoo dhugumaan nagayaan fuula rabbii deemuu feete dhugumaan rabbii kan kee nagayaan qunnamuu feete si iimaana qabu duuti haasit dhuftu si fi rabbii kan kee jidduun nagayaa si fi nama jidduu gabroota rabbii jidduun nagayaa jechuudha rabbi qofaa mi beek nageenyi karaa lamaan kanaan tokko siifi rabbiin kee jidduun nagaa ta'u kalamaanii siifi gabroota rabbii jidduun nagaa ta'u nam tokko miidhaa sirraa himatu dhabu jechaanis gochaanis duuti isaatti haa dhuftu isaa rabbitti amanu waliyaati ila annaasi haa namarratti dalagu waayyoo isarratti dalagan jaalatu haa namarratti dalagu waayyoo si godhan jibbitu naman godhin akka reefu dubbanne kana yaa ilmaan kiyya yaa obboleeyyan kiyya namni obboleeyyan naa oolu yaa obboleeyyan namni immoo ilmaaniin naa oolta yaa ilmaan kiyya qajeelonna dhaggeeffadhaame duniyaan tuni biyya fatanaati odoo xabiican duniyaa nuti humaarraan beeynu duniyaa irratti uumamne amala duniyaa tanaa beekuu nama barbaachisa amala duniyaa tanaa yoon beeyne duniyaa tanarra nagayaan jiraannee dabruu hin dandeenyu gufuu gufaata meeqa seennee caccabnee akka malee taanee asirratti illee fashallee fuula rabbitti illee fashaluun akka nu mudanne qajeeloo dhaggeeffadhaa duniyaan tuni biyya fatanaati wahuma kana narraan irraanfatin duniyaan tun biyya fatanaati biyya qormaataati ni qorama namni asirratti ونبلوهم بالخير والشر فتنة وإلينا يرجعون إسان قرى تلتونس نقرى همتونس إسان قرايا نقرم نمني خيري خيسلي قرماتا جرابيخ جزي قرينو تي همتو نابا ركو ركوبا چنكي ميدا خانا قفا قرى من ستي فلنا خانا قفا مي بلو نغايا فيا أرغاتا قوفا خيسس قرماتا جرا لچون ربي نما قراتا غافا خيري سي غديس غلطة سرا ايغا
khayrii sanii maal dalaydee waan rabbi si godhe san hangam takka galatoonfattee hangam takka rabbiif gajjettee hangam takka galata waan sanii galfattee qoramta guyyaa immoo rakkoo fi cinqii fi gaddaa fi gadadoo bu'ii fi cihii dhukkubaa fi waan adda addaatiin mokkoramtes ni sabbarta moo sabbartu laalama duniyaa wama lamaan kanaan deemti gaddaa fi gammachuu jedhanii hedduu fagaanne waan biroo keessa fagaanne tiyyatanallee mee dhaggeeffadhu wayiifin siin jee jiruu fooyyeessuu guddina duniyaa barbaadu bal'ina jiruu tolchuu waan silaa duniyaa tanarraa siyaasaa wajji wal qabate waan bade sirreessuu akka nuuf fakkaatetti rakkoo hawaasa ufii haasa'uu yoo waan gartee walabummaa hawaasa ufii ati waan feete jii yaame maarroo godhuu galgala rabbii hoggaa dura social media kanarratti media keetirratti asbaate maali wanni ati dhuftuuf wanni ati godhaa jirtu maali wanni si fide bakka kan garii biznazaa fida gariin ammoo tiktok kanarraa waa fudhatu waa coratu jecha waan galee dhalate waan ta'eefi tataate jallisee tantayin uumee akka niyyaan saafeete godhee follow fi waan isin maqaatti baaftan san guddifatee duniyaa tanarratti feemasee miskiina wallahi wayyaa nama tokko ta'ee namni isa dubbatee miskiina wallahi tokkommoo gama boqonnaa isaa wayitti argatee rakkoo hawaasa kiyyaatiin haasawaa jaa rakkoo ummataatiin haasawaa gabrummaa ummata kiyyaatiin haasawaa walabni ummata kiyyaati cinqii isaaniitiin dubbadhaa ummata kiyyaafin sagalee tahaa je'ee as bahee galgala rabbiin qaburraa banaa yeroo argate hunda jalarraa ilaa gubbatti kana haasawa namni waan biznazaa haasawullee numa takka taa'u beekee sirra akkanatti horan akkana namni juun jiru mee tiyyatanallee dhaggeeffadhu mee dawaa siin dhabdu mee tanteessan keessa maqii wajji godhime namni hoggaa akkana waan akkanaa keessa jiru uf dagata ani tana tanin deemuuf an si komii tante maaliif waan san dubbattee si komachuuf himi namni dubbii odon dhaggeeffanne dubbii namallee balleessuu eegale zamana kana qajeeloo dhaggeeffadhu ani amma si qeequuf himi wanni nan deemuuf si qeequutti jiru na qeeqa jettee baaraydee gurra bak gootee waan kanallee dhaga'uuf hin dhoorgin an si qeequuf himi nama qeequuf manaa ba'uunuu sirriimi an nama qeequuf hin ba'u ergaa rabbiitiin dabarsuu baya malee nama qeequuf himi namni tokko kanaan heewasame tokkos haasawa kanaan heemasame tokkos haasawa kanaan heemasame tokkos haasawa birootiin heewasame namu waan itti shaagaluu qabu wa inna sa'yakum la shatta hujii adda addaa seene namni kun wayta kana waan isarraa eegamu dagata namni waan akkanaa keessa hogga jiru waan rabbiin isallee dagata waan rabbiin isarraa eegullee dagata waan diin isaa isarraa barbaadullee dagata akka uf hin dagannee tanan barbaadu jira duniyaan biyya fatanaati bal'ollee ni arganna guyyaa tokko garraa torbaan tokko waan tokko garra kulla yoomin huwa fi shaan rabbiin keenya subhaanahu wa ta'aalaa hujii adda addaan sagaleetu muramee dhiifama waan adda addaa agarra gaddaa fi gammachuullee nurratti wal tareeffatti nurratti wal faraqeesse dhoorguu hin dandeenyu sunnaa rabbiiti kun namni gariin tafaxroo jaani uumamaa akka deemaa jira akkasii minuti akka islaamatti dalagaa rabbii keenyaati huwa alladhii adhaka wa abka ka gammachiisulleen isa ka nama rifachiisulleen isa ka kofalchiisee boochisulleen hujii rabbii keenyaati subhaanahu wa ta'aala wanni takka rabbii achitiin taatu akka nama muslimaa tokkotti wayta gartee bal'oo arganne rabbi galatoonfatu quufne baxraanne utaalle akka malee taane rabbi ufin dallansiisuu dhabne ni'imaa san rabbi galatoonfanne waan galan ni'imaa saniin galata rabbi nutti oole saniin godhuu qabnu godhuu jechuudha yoo akhi namaa wanni nama rifachiisu taate waan haftu silaa duniyarra jirra wanni nama rifachiisu yoo taate sabrii goonee obsaa waan san bira dabru rabbii keenyarra irkannee yaa rabbi waan nurratti buufte kana nuu laaffisi nagayaan bira nu dabarsi jennee rabbitti irkannee sabrii goonee bira dabruu jechuudha sabrii fi shukrii waan jaan jechuudha obsaa fi galateeffatuu waan jaan obsaa fi galateeffannaa jidduu jirra yoo haalli nuti hin feene nu mudate ni obsina rabbii keenyarra hisaabbannaa galatara innamaa yuwaffa saabiruuna ajrahum bigayri hisaab namni waan ani isa godherra obs galakkoysan malee galata na bira argataa jaa rabbiin keenya subhaanahu wa ta'aala hoggaa bal'oo ni galateeffannaa wayta gaddaa immoo ni obsina as jidduu jiraannaa kana naa qabadhaa kana dagatinaa hadaraa kana yoo daganne jiruu daganna yaa ilmaan kiyya jiruu daganna akkaataa jiruu daganna namni waargatee jee dhabaa duuba jiraa yoo yaaduu baate
namni waa argate namni qabeenya argate qabeenya kiyya kana booda dhabni ni jira jechuu yoo ittumaa yaaduu baate mee qajeelloon dhaggeeffadhume namni waa argate argata kiyya kana booda dhabaatu jira jechuu yoo yaaduu baate namni fayyaa argate fayyaa tiyya tana booda dhukkubni ni dhufa jechuu yoo yaaduu baate namni maatiin toltee fi jaartii wal fuudhanii jaalala jedhanii wal jaalanna jedhanii namni akka keenyaa duniyaarra hin jiru namni akka keenyaa wal jaalatu hin jiru rabbumaatu waliinu qoode rabbumaatu ana na jaalate kunis ana rabbumaan na jaalate sinaa kenne rabbumaa si jaalate ana sii kenne waan kana booda gammachuu tana booda waani dhufan jechuu yoo shakkuu baanne na dhageeffadhu bultii nama farrisuu hin deemu ani wal shakkaadhaa shakkii waji jiraadhaa jechuufi mi kan hin deemu gammachuu maatiidhaa ta amma qabnu tana booda wanni nama rifachiisu dhufuun ni mala jechuu yoo shakkuu baanne nagaya qabnu kana booda nagaya wanni nagaya kana booreysu ni dhufa jechuu yoo laaluu baanne namni waa'ee nagayaa haasa'u nama Afrikaa jiru qofan se'in isin biyya teessan biyya dhiyoota biyya silaa guddoo jan Ameerikatti waraqaa nama gaafatutti lafaa kaanii hulaa namaa dhadhawamte takkaa biyya sanitti wanni akkanaa dhufti jee anilleen hin yaadne beek akka raafa biyya arabatti namni nagayaan ooltee nagayaan bultee waliin jee namni waraqaa biyyaa khiishaa qabu baazaboora khiishaa qabulleen shakkiidhaan qabamee gallakkifame kun rakkatee bakka seenu dhabe miskiina wallahi wanni akkanaa ni dhufti jechuu takkaa yaadnee nuti biyya sanitti biyya arabaatiif dhiifne kana haalan an amma keessa jiru kana booda haalli biroo ni dhufa jechuu yoo yaaduu baanne guyyaa wanni sun dhufee nu qabate akka malee rifanna asi bakkitiin deemuuf namni argata kiyya kana booda dhabaatu jiraa yaadin guyyaa dhabni dhufe san akka malee taya namni fayyaa tiyya tana booda dhukkubaa dhufaa yaadin ittumaa yaadin guyyaa dhukkubni wahii isa qabe akka malee taya namni jaalala maatii tana booda wahii waa dhufuun oolan jechuun shakkin guyyaa wanni sun dhufti akka malee ta'e akka malee uf godha akka malee uf godha asiif hin deema qajeeloo dhaggeeffadhu jiruun duniyaatun jiruu tana jiru makkanaa tana keessa jiraan guyyaa akka nama muslimaa tokkotti guyyaa gammannee rabbii keenya galatoonfanna guyyaa wanni nama rifachiisu dhufe immoo sabrii goonee obsaan dabarsina lamaan kanarraa yoo baane rakkisaadhaa beek balaa nutti buuterra balaa nutti dhufte sanirraa tarkaanfii nuti fudhannuutu irra hammaata tana qajeelloon naa laala jiruun duniyaa jiruma tana duuba argataa fi dhaba fayyaa fi dhukkuba nagayaa fi nagaya dhabuu hundi siidhaa wal bira deemti gaddaa fi gammachuu wajji deemti gammachuu akkami geggeessina gadda yoo akkami geggeessina asi dhiira jechuun asidu kana duniyaan tana qajeelloon naa laala alif laam miim أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم أكنا به ilmi namaa duniyaa tanirratti osoo fattanamne akkanumatti dabruu kajeelayi osoo qormaata tokkoon goon in ta'u jan warra amma durallee ni qoranne isinillee ni qoramtani liyabluwakum ayyukum ahsanu amala jaalannee jibbinus kanaa jira jibbinullee wanni nuti finnu waan hin jirreef rabbi dhabuu yoo taate malee waan nu dhufe san kaanee amma yoo jibbinee balaaleffannee lollee dachii rabbii garagalchinee tarkaanfiin taane hunda fudhanne daranuu ta duniyallee dhabne rabbillee dhabne aakhirallee dhabna jechuudha rakkoo gama rabbiitiin dhufte rabbuma dheeysan malee ufii wal'aanuu hin dandeenyu nuti rabbii keetirratti hirkadhu gizee taaksii yaabbattu shifeera tokko ka isan beeyne biraan taaksii yaabbattu shifeera kana amanteet namtichi kun hayyama konkolaachisuudhaa kana barateetuma fudhate jetteetti amantee taaksii duuban teessee deemta gizee markaba yaabbattu shifeera ijaan hin agartu yeroo xayyaara yaabbattu nama xayyaara oofusan ijaan hin agartu xayyaara kana namni oofu namuma tokko ka barnoota sadarkaa barnoota leenjii keessa dabree
leenjii xayyaara oofuudha waan isarraa barbaachisu leenji'ee xayyaara kana oofa malee namni laaftuttiin oofu jettee nama xayyaara balaleessu san irratti irkattee xayyaara yaabbatta. Rafta seentee rafta qalbii takkaan ciiftee rafta. Shifeera san irratti irkattee maaliif rabbi irratti irkanne rabbii dachiisamii kownii tana hunda oofu ka ajaju ka kun fayakuuni taasisu hanguma shifeera xayyaara irratti irkatte san maa rabbi irratti irkatuu dhabde. Rakkoo si mudatteef waan sitti dhufeef jiruu si harkaa booroyteef maaliif rabbitti irkattee naasirreessin jin hanga shifeera taaksii amante maa rabbii keen amanin hanga shifeera markabaa tokko amante irra irkattee markaba yaabbattee nagayaan kun bashannanaa kun dhiichisaa kun waan rabbiin jibbu dalagaa abdattee teessisan maaliif rabbii kee abdatuu dhabde. Samii gubbaa ugaa shifeerri si bararsiisu si balalaalisu xayyaara beekomsa isaa sanitti amantee isuman beeyne san namni silaa baratu malee waan kanan oofu jetteetti amantee teessee raftee nyaattee dhuydee taphatte xayyaara gubbaa shifeera irratti irkatte maa rabbi irratti irkanne jiruu tana keessatti dachii samiin tasaati wanni hundi tasaati wanni samii dachiiduu soso hundi tasaati maa tasqutu min waraqatin illaa yaclamuha walaa habbatin fi dhulumaati al-ard walaa ratbin walaa yaabisin illaa fi kitaabin mubiin. ما ربي كثيرة إركاتو دبده ما فرمات إسبر بربادو دبده جرون دنيا دا جروتان جرو دنيا تنا هقا إسين أكدو تنفين تات سلا أكدو تنفينو أكنا الريفو هاسوي خان نغايا أرغتا فيا ماتي نغين جبيا ولبما وان علمنا ما دنيا تنرتي أرغتو تنا بربانا نافياتي dhugaadha duniyaan guutuun kana barbaadde yoommoo faallaa sanii tahema akkam goonare duniyaan akka nuti feenutti hin deemtu akka rabbiin keenya fedhe deemte subhaanahu wa ta'ala jaalannee jibbinus akka nuti feenetti hin deemtu akka ufii feenetti oofuu hin dandeenyu ni hijiba namni hundi ni hijiba koronaa laale koronaa bira dabri amma waan keessa jiru laale akka ufii feenetti duniyaa oofna jee warri humna qabu miskiina irratti rakkoo uume akkati bobbaanee galu dhabe miskiinni duniyaan akka nuti feenetti hin deemnu akka Allah fedhetti deemti abbaa fedhe gaafadhu kanaa siima karoorri nama tokkoon milkaa'u yoo rabbii milkeeysi malee hayaagaa duniyaan tun akka nuti feenuun taatu akka nuti feenetti deemaan jirtu nutis duuba akka ufii feene goona moo akka rabbiin fedhe goona asi dubbinam wanni yeroo irraa yerootti dhagayaa jiru nama jiruu duniyaa tana ba'atuu dadhabee jiruu afaan itti wallaalee jiruun tun akka inni fedhu ta'uu diddee inninis ammoo jiruu hubatuu dadhabee akkasii beek inninis jiruu tana hubatuu dadhabee akka malee tahee sabrii dhabee akka malee tahu dhageenyas agarras jechuudha. Dhukkubni kun akka nama hundatti hin dabarre way waanni kiyya har'aa kun kana jechuudha. Waa biran deddeemaa jira wayim deddeemaa jira. Namni wayita filmaata dhabe waan hin taane filmaata godhata. Yeroo furmaata dhabe waan furmaata hin taane furmaata godhuuf yaada. Rakkoo wal'aanuu barbaada. Ati amma rakkoon duniyarra yoo si qabatte rakkoo san rakkoodhan hin wal'aanan. Rakkoo wal'aantu. ati uf miidhuun humnatee tanarraa takka balleeysuun qaama keetirraa waa balleeysuun lubbuu tantee balleeysuun rakkoodhaaf furmaatan taatu baabaa kee kun akka diin qofaame akkuma duniyattuu jechuudha nama aqlii qabu hunda biratti atiin duraanuu rakkoon sitti jirtu tarkaanfiin taane ufitti fudhattee tarkaanfiin taane ufirra fudhattee